Iya ko kay pwede ko na so kalam ko bumpeyu. Wan ki sa nangkel ko. Wan ki sa pang dikay nananap nan kanye. Wan ki kay yung kabina. Karyong kabina. Wan ki speaker yung musong ko sa nito ang chorus. Wan ki sa bung o yung musong ko bung kan chorus. Wan ki sa ang chon way sa macet ngilap benda ka nga arang. Ramot program ni Usuhn Rahn leu pa na station boy ka bese out mong police blotter. O ira kay mo kanang boy pa nang kachin mangi tamo yung yawi o kanang ka bese ko yang tame ko sa neta kay me so mo yung arma sa pacongan arap chung ko pa yan pacongan tulangan out of police blotter di isa limang July ye churai ka me pacongan arrested antero migal arrested ki prabasa ng arma sa tupso Falcon Elkan arrested ki Chungala sa kawai pahalang isompar ni Yesok Wano in July manakap man maraksit chungala ti Rex Edwin arrested kaya chungala sa kawai o wasa-wasa silipaw na nung way bakon ni Yesok Isu Yuchuray kong napachungan arrested Jamie Simon arrested ki kawanapag Anshuk Sanador arrested ki Sugaw ching changa kona nansap niyan socha bikatirak ta mi bali chong sa kawai o changa ko kona nansap kona ng way bakon David Aquinas arrested ki sugaw ching changa kona nansap kona ng way bakon Ersan person arrested ki kawana ba ni isa kwanu yuchurangan ma arrested Barney Ball arrested ki sugaw ching changa kona nansap niyan so bikatirak ta ma changa sa kawai pa ng sompa Jangan lupa kau wai ni asal macam kubur mah. Mi balik jangan kau wai macam orang lain siapa orang wai pun. Ronnie Sam arrested di kawan apa? Ni asal wajah April aramas ni ada tahu ke cecen pet itu so kabar. Ni risa kau, ia cerai kami baca wana arrested. Anisti Carnela arrested di jangan lupa kau wai wasa-wasa sini pun orang wai pun. Raymond Fred arrested ki kawanabag RJ Pablo arrested ki kasawaman gobong Keiko Melanter arrested ki sugaw ching changa koran sa konan ng webagon Khan Jackson arrested ki kasawa manong dari sa kriyaw yechuragan may patungan arrested Percy Jesse arrested ki kawanapag Moses Alex arrested ki pilpayang ramas kawalan iya tatawag tupso kabar nariyasak silu iya churayakan na bacawan arrested Jason Peter arrested ki chingala sa kawai wasa-wasa silipo na ng waybagon Stay Young Mutong arrested ki sugaw kasawa manong gobong Roland Yuanis arrested ki kawanapag o chingala sa kawai wasa-wasa silipo na ng waybagon Nariyasak tayo, yechurayakan may patungan arrested Jack Fricknell arrested ki sugaw chinchang ako na nansap ko na ng way bakon niyan sa woche pilkatiyarak tamya chungala sa kong way pa ng isompa Alfred Philip arrested ki sugaw chinchang ako na nansap ko na ng way bakon pilkatiyarak tamya chungala sa kong way pa ng isompa pil niyan sa woche chungal driver license niyan sa may chang gusto sa ko na ng way bakon Star arrested ki kawanapag Krino Samuel arrested ki so uyap ko driver niya so may changa-changa walang nansap ko na ng wibokon Nariyasak limaw yesurayakan na arrested RJ Chiben arrested ki kawanapag Manuel arrested ki kawanapag Hudwin ako po arrested ki so kasawa manong kabong Lawrence Ata arrested ki kawanapag Franklin Toses arrested ki chungala sa kawai wasa-wasa silipo na ng webokon Ben Amor arrested ki kawanapag Bert Moses arrested ki sugaw chinchang at waran sa ko na ng webokon o si David arrested ki kawanapag o Tammy Davis arrested ki sugaw chinchang at waran sa ko na ng webokon o katiyaraktam chungala sa kawai wasa-wasa silipo Chuko mi pani chapun sa kawai o changa koran ng sap ko na ng web kubur ma ay ilan kan ma sang ni sa limang o nito ni ri sa limang sombong July
Mie raga mo kona ng sansal sa manuya chon kapung o kona ng sansal yung chon way. Kapung kalangan nung iray paninigan makita sa paray sarikan tagas kita sa paray sarikan paray yang choweta junior police mo uyuyaw ng school kan. Niyan so magichkan chon sarikan kun pachonan CEC sa pachonan wewo kume sarikan niya ray noraman. Palilaw trabil kan noraman yang police. Ada junior police program mo uyuyaw te project mo uyuyaw nan school kan kapkapese tatawagin polis kan o sa unya pen tatawag o sa moment uya pen tatawagin polis me kinikap sain-sain ni ano part ta march yei mesarikan pacawanan yan ada paliwat men uya kapkalangan mo pen ini sa pagi sa mga sarikan pananggap yang jawat sain-sain men wing kichi me sain-sain suwat il project mo uyawi o ini puitama project mo uyawan wing kichi sa pagkuwi chikan koros o school chikan malaman yang pasien soal ketawat, orang kaya police station boleh masuk coro dan kau nak main orang kapnya. Sebelumnya punya skill kapung, kukur korupsi mepit polis akademi. Dirayakan yang sawasa polis akademi, Bombay State Officer sawas ke orang kap. Kaya nanti polisi nana pesan watch, buya benta watch. Mulia antipani watch buya cual kapung kalangan korupsi mepit sawas orang. Imen beliau kapriyang nono bakakan yang kecungangi ser memimi panen sombar risaga cara masa memimi panen sombar risaga so cakap cuma sekong way kusennya tinapi juga marwana dan ranwat kusennya tinapi yang masa patuk tetatang sebagai sama keperluan yang kacau sawase Eropa kacau nan Bombay awak kapan laut suka cincang orang nasab o cingala sekong way panen sombar. Ni makara ita paliwat pagpagi sa mga way sawas abelen men Bombay koros mes chay orang istosa chay nanchi orang kap koros chay cangcang donan o kanakalay. Iraya kan mecuali ti seri mecuali sakaw panen sombar chay kacin kubra may kacin kubra ito sawasya wapali sa lukat perantaya lelengan kapan. Baywatch magcaypan kacin ipaisan magcaypan tiap awal. Main po polis nan mo isapan o ranwat au pesan. Sebab orang kamelle masuk kau ci coco so icar coco mi. Ab se kamelle me cayana sawas penen paluch. Iban bacawan me nian so me aramas kinmen kinno yang kawan te kinmen wiata in sene nintuan tama mas kamelle aso koros me pa uya me kot me pan mau I chagale akin kawala ko sulit ari me sa pagpagi aso koros me kot bagchay ba akin kachine upane ay san ma ko sulit mie abchay na pali yo kana yo wal mau chay koros mi match me kam sanki actual program ranwat ulian to public safety likabangan physics age kapangan way papan way ko buitakan koros mami sang yang so program uyawi nila tong ram kalangan ko parusya kasilele